Haleluya. Yes, Lord. Sa ating bumati kaya tayo. Tuhan na ako sa tuloy ni Lord mati di bawah. Yo sa ako ang mulu-mulu di. Yo sa ating Lord ni baik. Nasi tiang mga berbeda. Do bang mulu-mulu di jawa. Kamu berjalan. Haleluya. 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 Tuhan na mga isera wala sinila. Tuhan ako tuhan na lumubwan na karo. Haleluya. Baka nama ta tumoro mga nilitay. Dan mupika ka ko ko ya nilitay. Haleluya. Wala na kami kasasibi. Baka nama ta mata nila lumubwan na karo. Wala tama nila lumubwan na sila nilitay. Doon ito talagang siya. Haleluya. Glory. Haleluya. Hallelujah.
Yes, Lord.
She
bina sini dai. Toro tino mo na mo wi kita ba kita be kala. Ena sini bina tua to mata kita ba tu na rota mari telo. Dom na baso sawa. Haleluya. Ena kami bina sini tua. Lalu boleh terangkasio toro tino mo na mo kita ba tu tua. Ena lo ni ba ni telo ena sini tua tu tino mo ta mo mai kina. E satu pertengah tak ada tidak selalu bini telo. Ena sini tua. Apa untuk mai sia makin dai. Waktu itu saudara kena mata benar dan saat itu orang apa Nabi Muhammad. Haleluya. Kau yang nanti kini nama ini kalau dalam berita terangkasi betul mata kosong kita bagi kemuni. So terangkara pun nanti itu muni itu bini negara intinya muni negara apa orang tak terlalu. Enak kami bina sini. Nama ini masuk lebih bakal mata tangga terlalu. Enak sini gua. Saya tahu itu orang bulan bekerja. Enak sini gua kita bagi nanti itu nggak praise the Lord. Sisa lebih itu baru ternyata cuma apa. Kita bagi kemuni nama ini betul. Ela não é por algo disso, ela se não é boa. Se não é algo que dói que o menino tem que mamar, ele vai tudo ali com mãe, se ele vai tudo ali, mas isso é mais certo não, mas não vem da vida dele. Isso é algo tudo ali com mãe, não é da vida do que na, se ele vai tudo bem, não sabe, ele sabe, vai botar tudo ali da sabe se mais tipo, é não da vida da vida se ele boa. O que dói que do para da China, da Saudi Arabia, vai que do para da China, vai San Antonio, Texas, vai que do cho so que tá nanti o kita bagi menutang ada monitor Yesus tentang lipai bagi minta tentang dia bagi minta tentang Roni bagi kita sakit bagi tentang ada monitor Yesus ada sekali bagi kita bawa untuk menusrati Australia bagi nama Papua New Guinea bawa tentang kita terpol waktu Sarawak untuk bagi Sabah pulau tentang bikin do lawan lebih kami yang singgah dan dua saya mula kita bagi untuk nanti mencamani Watalah kita bikin bawa untuk berisi kita do gitu kita sawang bulan terus nanti ini tak cuma di kalau ada bos bikin muni dan sini bos ini mana bikin bawa untuk berbiti matu upaya demi matu upaya sar tu mai di bawa bito mai tu menendai kita misalnya masuk di mana di bawa kalau mati terang lu dan sini bos ini mana kita mengenal lotu lalu nanti di dalam hati kita sini kuah kita sawang bulan terang bikin terang guys sar mana YouTube kita sawang bulan terang terang balik batu kena nama tu upaya bagi bikin sosok kita bisa apa ini kita bikin ini semua kita pernah mata saya roh nak berprestasi betul betul marah roh nak tu datang di sahabat kaki ulang terus ada sih udah tuh terus sosok betul ada kami dengan sih semua kita waktu orang tartar nanti mengambil berterawani terus kita bagi tertentu ada monitor Yesus ada sih dengan buah praise the Lord terus sosok buah kalau ada kami dengan sih buah itu nama saya mulai sekali lebih sudah malam minggu sistem apa praise the Lord terus lagi kita tuh tapi dia tuh berhubungan itu kan usah kira berasal dengan itu orang hospital tapi sistem apa orang hospital tapi sistem apa sudah baik besok sebelumnya itu yang kami itu turun atau punya orang dengan kami dari situ. Amen. Mani sosok lotu, bibi lotu turun itu tahu. Nanti biarlah kita bagi baru nak balik di orang kami kuat. Lotu tadi sudah kita tahu itu. Jadi baru tahu di toko cumai na lotu pagi, lotu lawan cumai nama masuk. Laos dulu, kita bisa buat kerjaan dulu. Dan kami buat kami masuk sana listanya sudah berlima atau minggu dan laut ini kami masuk dari bakul nanti dengan dulu. Lebih setai, dan lesur lebih terturunan dari turun mereka BBT, menabalisir juga pada daerah yang kami buat. Kami musik itu jangan sosok tu. Namun tujuan untuk masyarakat kami bikin dia nanti biar sabar. Kalau susul di sini kita, suci ini malah kita orang proses dari mengenai tosul dengan lebih terapi, ini kami benar di sini.
ini orang biru butuh gimana kena. Kalau gimana sesama mereka kena tar kalau itu besar. Kalau ini kalau kasih kalau kamu itu lebih lagi kalau gimana masih itu berapa. Robina Rebecca Melaka itu wabila pinakatakan na tulo yaw wabila nataka Timi Vito Poni kakina bira tangaya na siya mamay na kinagarabi na kabata wabila pinakatakan na tulo na sinikuwa Melistale Estalmai dan mengulang namanya batik yau. Apa ini pinakatakan kalau lebuan itu tikibiau udah besok ayam tua. Sampai masalah buka bawah tidak bagi lu pikes atau cepat dikasih bersama dunia bagi. Mau mampu tadi sakit dengan biasa SNP. May raw na bigaya, may baka, sa turawatan ng tungkulan ng bebo, sa kineta ng beneficiary ng tuloy karabyaw. Huwag na nakakinawa na tulo, mga marunong di may naman pulang na ito, may nakabisi nga ditay, kung kinamata mo niya, huwag na nakakuha ng pagkakasi, doon yung lumidulike, doon ang puwasa, huwag na nakakuha ng kimibang, doon may mga pumasla. Yung ninatutik yung yaw, pingaw na. Yan anong ni marunong na nakumbula, nakupale, o huwag na nakakinakole, bikin mga tuwasa, so kasama nito. Sana pumasok niya na bakalo, at nakikin na mga tuwasa na tulo. Sinchika kaya, sinchika may biti. Kalau yang nakakana, orang tali binti, orang itu mana tali cuma nak. Dia sahabat nak tengah mula komentar ni, dia orang tu, masa tiga sama orang nama kita, Arab puli, sakitnya orang yang salah kan ni boleh marah tak kira, orang ini nak cakap telur orang, marah orang nak kita pula. Karena kita besok, okey kita tidak soleh lotu, karena nomni bebasut. Malah kita besok nomni nomni bukarau, so mereka nak harus terbuka. Okey kita bebasut, okey kita terang disedek, mereka bisingan detai. Waktu lu katakan waktu lu ada detai. Orang yang tak tahu terus semua ni masuk ke dalam lagu itu, kemudian sebelum bisa sedikit menyenang, bisa doa sesuatu sesuatu dengan anak kami tadi berikan sini kuat untuk siapa yang sebenarnya kepada kita masih lagi dulu, dengan warna kerobo kepada kita orang kasih atau inoki sebenarnya. Ini dari sulit ternamai dan malu sumber yang sinar buat. Saat ini kita untuk semua bos yang fundraising committee dengan semua anggota untuk teman guru Musaki, awal itu kita dengan semua. Nah, dan setengah itu turun dari suatu lagi yang turun dari buat, praise the Lord, turun kelompok dari suatu lagi berlut, teman-teman itu suatu mens. Saya contoh pada saat kami berada di praise the Lord. Bagaimana tinggal begitu? Dan beliau nanti berkelompok menusuk lagi, orang kita mengambil. Praise the Lord. Untuk program itu itu yang kita sesakan kita mungkin. Praise the Lord. Kalau turang, untuk minggu turang apa terus semua mulai dari semua orang. Praise the Lord. Ada seminar di kuat. Praise the Lord. Walaupun kita sesakan mungkin. Itu yang bagi bilang saja makan. Praise the Lord. Mana melihat kelebihan untuk orang yang bagi, itu bawa dengan kami ada cuma ini. Praise the Lord, apa sahaja kita so, yang dalam tos itu lagi, itu nak perlu limbang, yang
Tatoso Diukina. Praise the Lord. Bila kami terlibat demikian nasihat kami sendiri, nabai itu tidak boleh tusi, kita baru nak kerok, kita kau kita memulai kita, tolong tu. Kita kau siapa tengah kalau kita apa bukan, itu tu boleh orang tertuhan. Praise the Lord. Ini kami bina di sini. Bayangkan bila kami terlibat demikian, soal sebesar tu nanti telah kasih yang boleh sokoi. Ini kami. Tahu kalau boleh sokoi, kalau Amen. And on the road to the mission Sunday is going to be on the 13th of March, which is next month. Just a few weeks before us. And chicken on the Bulani. And on the Soli mission, it's going to be okay, kini muni sesantian di masyarakat di Predi sa suli kira no suli le. Ya sa do suli tu mai bala ye, tu no no. Amen. Amen. Sampai juga Krishna. Kira no terangani kami kira kikanda, kira toma, na kami serangani kuwa, roto na muna kolom sampai sente kira do na this contract bate kira tu na Filipino, karena Filipino na ganito sulu, light of the world assemblies of God. Praise the Lord. Light of the world. Amen. Saya kontrak for 3 years. Terus sama juga dona. Misalnya may video ko ikala. Allora, tu senti mulut senang tayo marami sa tabi bulomat. Tu sana naman makina doon sa tambuan sa kalawan. Sa tuwa makina. Tu maluto chulo matakay. Tu mama ni walu. Kina ni mama ni tini. Tu may rumah na Spanish speaking group. Tu may garan chulo. Kalau baca chulo kan ada satu tu sama kita ni dari may tuwa itu kaya na luai. Sana may punya. Kelemahan yang buat kembali for redeeming time, making use of time, kalau orang tersebut dalam dari mama ni bos aktif pun on the skinny, pun on the road. Amen. Kalau mas-mas luar rumah, mesti kita boleh lewat kita mas-mas luar rumah. Di sana kami nak pindah tek tu, kalau bukan dari beliau, kalau kala di percuma na masuk ke dalam kena lolo, kalau pindah beliau sampai kami. Kami sebut itu milamai, Yo, haleluya. Ini kata nama semua, dengan awak hati nak membantu pura-pura. Ini program ini lolos saat kita menang, sudah kait kita lebih kini. Ada sama lolos cukup pada department kalau suwase, 40 days, okay, 40 days, hopefully 40 days. Tinggal juga lektor suku kerja di sini, dari Monday. Sunday na may go na Sunday sa Monday. Patuloy yung tarasan cuma na men's toro, Ito sini tumbo nila ito sini sa men's. Ito sa mga tok. Ako nito ay luto, Kaya lalabak, kaya masulag. Untuk pendabangan tayo cuma ito nila wasuwasin nila sa juga. Whether you break at 3, you break at 6, or you are on limit. When you are on limit, just for few days, You can do it, we can do it. Kumitaka, hallelujah. Iko pada keluar lawat kita masuk lawat kita wilbol tamu. Dan besok sana kita mungkin kita men's ministry. They will start on month 7 up to Sunday. Mungkin kita na youth ministry. Mungkin kita na worship team. Mungkin kita na prayer warrior ministry. Macam tu revelation sopan tu na men's. Waktu lo kami Ortu dalam dus. Don't masa solo ini. Don't masa solo. Duru sernan. Sobre lo tu. Sendo tu duru wala. Atau duru kau kena. Ano mo duru besi. Lalu na
no no besi. O sa no na ku sa du ko ko me. Amen. Ako na ba kung na so si wa na kung na bigara na luto na Noah, luto na Sara, kana gunakan ato to Sara. Ako mas na ba kung magtitimiki na wala Sara na turana. Amen. Ano na mixa ulo sa to sa ulo ko na channel sa to sa ato me kiri ko bitu sina. Waktu na daw giri-giri ke sa coba tadi ada giri cuna keyboard Joe keyboard haleluya tamen untuk permainan kita di Sarawala haleluya bikin di nomor orang cumai Sunia Serius Baros nomor terus sau Kiko Linggo Lati haleluya Chico, so we're not saying we're mix of then my guest have been grabbing on when go to go now mas no mas na sabe ko ka baklo ka ta ko grabbing on when go to go na tuhan amen don mi musa ki kimi na teman to do ko na lotu ready amen ka tu mi musa ki mi teman ta ya tom na kimi na ni teman amen don mi musa ki to yo tu na lotu na kami sini ha mi kasa kali ko ikana masukin na lolo na teman tantigo Lebatkan waktu itu dengan Tuhan kami. Untuk mengenai tadi share, ibarat kita orang cuna special nama untuk Christian worship kami sini dai. Haleluya. Orang untuk balai itu balai kami sini dai. Ibarat itu share. Telah waktu itu buat aku share momen. Haleluya. Balai buat Tuhan. Kau yang nama kau syukur tak cukup. Elek kami sini dai. Kami untuk Tuhan let's all stand. Amen, 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 amen. Kalau sekarang lu tuh mau naik, siapa yang lu tuh naik turun untuk sulit dah. Lalu dengan sistemnya salah tercukup baik, berdua, kalau ya sah, contoh mungkin nama gue lagi, ya itu lagi, ya itu lagi kalian ada bila kali kali ini udah mau dua, lagi kalau ada dulu, kalau ada masuk dulu, kalau ada dulu.
sa cuma biar nanti nanti roh kuasa Allah cuma. Ya, ini bila kita lemen soal nak tu roh sa mat wali. Kita nak juta le uno. Haleluya. Amen. Haleluya. Dalam rokok bikin dokai kita lagi bikin rokok betul lebih kata tu main bulan rokok. Basi bikin rokok, basi bikin nawan nama, basi bikin nakam kamida. Yo. Amaleka. Haleluya. Bika todo telengai tu toka. Orang anak tu. Coli dia. Kalau lu cuci nak. Kalau sampai boleh dona idina si dona idina si dona idina. Haleluya. Mengenai mai tak nak. Berulas tu sama jauh sama boleh dona idina. Mengenai boleh mai idina tu. Kami sama dengan atas saja. Glory. Amen. Glory. Kalau kita boleh mango. Yo. Terus kita mango. Ocia. Leso kita tu pun ada idina menunggu. Untuk kalau kita kita menunggu untuk menunggu. Asli kepada Allah, batu wali, haleluya. Ini lampai kita haleluya. Sana ini bina nak menunggu bersih haleluya. Mana mana begini. Kami sama begini. Kalau sekarang nak dikau haleluya boleh nak. Ini lalu tunangur bikin ni, tunangur yang lalu haleluya. Nak kalau negara benar mesti kita kau nak kau dulu kita nak malah guru-guru haleluya kita akan lawan kakak berani kita tatap we all know that. Hallelujah. We are children of God, we are child of the King. We know our Father, we know our Abba, He's the source of everything. How you can able to culture us that He's the Father of lights. Hallelujah. How can the source of light? But He's the Abba of light. Hallelujah. When you call Him Abba, He's your source. Yana can able to Abba. The Abba of light, the Father of lights, the source of light. God comes from Him and everything comes from Him. And we are His children. And we need to go to the special nama. Praise and worship. Amen. We came in we got to my live stream. Seven one bang we came in. Hallelujah. Bang we came out one go. We came out from the Hallelujah. Now that she's
Yes,
kota. Glory. Mana na turanga. Hallelujah. Na wale na dola itabi, dola ibua. Isa rogi na taitiko. Amen. Praise and worship. Wagi we can do a giving. Ito mo ay wala may naman yung sa Krishna mo na wagi. Sunero naman daw na. Oh, hallelujah. Practice. Weekend. May lawat kinapagpapako. Kaya na wag na lang yung pinagila. Sinimula na ito yung wag na natin yung Praise the Lord. giving, ang ibang simi, ni Hu, sa nalawin na surang na, Dio. ang Dio. Hallelujah. the rest is good. Everybody will be rewarded. Amen. The Lord will reward you. He has many things with him. He doesn't forget anything that is done for him. Sure, without doubt, he will all be rewarded. And kita barang now so what to Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Dalam salah kami maklumat Glory. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. True. Nada daw semua masuk. Turang Yesus na wale na kabis ni kona kalo. Ibu ni nanda wa teman-teman orang tua na mo ni kalo sa kau ni kona. Sa na kau be tapos na kalo ni alaman lo ni to ni tao. Sa ni to do your worship. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam lesson ini Exodus 3 Mereka ini tikina na sebenarnya na lesson na kaunikuwa si malaleo tuwe lo boss sasa kumai na kaunikuwa na stiff family una tumo stiff neck sini awal na tole mo sa nakabra ko sa ka rey mawi rey matao wambo ni waro kumai na kaunikuwa nakabra ko sa ka Kailangan resumo, papa. Kalau assalamualaikum, Praise the Lord. anak kami tadi di sini kuah. Meroko yang lebih kita keluh, haleluya. Nah, bacimu, sama tahu. Emosi siko, emosi baci, emosi itu rasa cuma dengan emosi. Receive your healing, nak kalau assalamualaikum, anak kami tadi di sini kuah. Hallelujah. Praise the Lord. Endo kinakatutungan nila mo. Do nila mo kinakata. Kaya kalau nang doa mo kinakatu. O baka sa mata ng dalawa lo to ito chikin ang kay sabi ni Timon auto ni kalau ito ay kinakata sa do nila mo. Singata mo sa algo na prophetic message.
Ngai singa moni nei la mosara ngai na to e ona ondo sa tu sa ngai na kalau ko na kalau nganga kalau sama dari semua misau siapa dari semua wiwan nabi yang diri na dono haleluya. Exodus 3 menit ini. As Pharaoh drew near, the sons of Israel looked, and behold, the Egyptians were marching after them, and they became very frightened. So the sons of Israel cried out to the Lord, and they said to Moses, "Is it because there were no graves in Egypt that you may take us away to die in the wilderness? Why have you dealt with us in this way, bring us out of Egypt? Is this not the word that we spoke to you back to you in Egypt? Says, leave us alone that we may serve the Egyptian. For it would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the wilderness." Then Moses said to the people, "Do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptian whom you have seen today, you will never see them again forever. The Lord will fight for you while you keep silence." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the sons of Israel to go forward. As for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, and the son of Israel shall go through the midst of the sea on dry land." As for me, he said, "I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them, and I will be honored through Pharaoh and all his army through his chariots and his horsemen. Then the Egyptians will know that I am the Lord, where I am honored through Pharaoh, through his chariots and his horsemen." The angel of God, who has been going before the camp of Israel, moved and went behind them, and a pillar of cloud moved from before them and stood behind them. So it came between the camp of Egyptians and the camp of Israel, and there was a cloud along with the darkness. Yet it gave light at night. Thus one did not come near the other all night. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea back to a strong east wind, all right, and turned the sea into a dry land, so the waters were divided. The son of Israel went through the midst of the sea on dry land, and the waters were like a wall to them on their right hand and on their left. Then the Egyptian took a pursuit, and all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen went in, all of them in the midst of the sea. As the morning watch, the Lord looked down, and the army of Egyptians through the pillar of fire and the cloud, and brought the army to the Egyptians into confusion. He caused their chariots' wheel to swerve, and he made them drive in difficulty. So the Egyptians said, "Let us flee from the Israel, for the Lord is fighting for them against the Egyptians." It was told the king of Egypt. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, so the waters may come back over the Egyptians, over the chariots and their horses." Praise the Lord. Saudara ni puno sa tuwa la kana mo ni wasni kolo na sangelo la soyo dikina. And andona utango conquer darkness with kingdom faith. Praise the Lord. And the people andona murmura. And along my zona, tawani ndani mo na sanga na ba ya le ta na mo le kara ko. And the people that are and saying, about our attack, say, they call the lesson, immune, say, call the way, say, call the tau. And no more than your kind of
the bird of the air, the beast and all the earth, and everything that creep upon the earth. So God created man in his own image, in the image and the likeness of God. He created him, male and female. He created them. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue, using only what is the resources and the service of God and man, and have dominion over fish of the sea, and the bird of the air, and over every living creature, and move upon the earth. And God said, see, I have given you every plant in the city that is on the face of the earth land, and every tree with seed its fruit, and you shall have them for food. Apakah saat ini sampai detik final utama? Praise the Lord. Kita mau mulai cuma dengan mereka yang semua ya. Haleluya. Kita rela kita nak posisi kalau itu dapat kau kali orang segera pulih kita berumur. Sasulit kau kena authority. Saya kau mau sabtu terkena. Nak kain pulih kita berumur kau. Praise the Lord. Kerana balik, endo nak kau asal kau berbego, saat kau Praise the Lord. Let's start all that. Conquer the spirit of darkness with the kingdom of faith. So the kingdom of power. And you know what? Confession, negative confession,
ke sana. Kasarnya orang itu bayar. Saulu berarti ada spiritual. Saya negatif lagi nombor itu. Saya lagi dengan authority. Usually bukan itu, untuk buat tadimu. Saya sama kalau mereka rumah seru kalau mereka dengan awal aku. Haleluya, masa saya orang kalau, ada praise the Lord, saya tidak. Haleluya, haleluya. Lalu saya juga kira mai saru, mai lotok. Dona turun robin kan juga itu turun di sini guys saru. Apa aku mau tadi? Kenapa? Malah serota tangkas. Asmalah. Malah serota. Kenapa? Namun ini orang dari negara mana di distrik mo, walau di distrik. Sekarang kita di mana? Sekarang kita main lalu di bawah perintahan kami. Tuh tak lalu sendiri. Kita tahu nggak warak itu sekarang di mana mo? Sekarang itu tuh lama. Itu rumah kita. Boleh kan sekarang orang itu orang itu tuh ya. Oh sampai di sini tuh pada satu lagi tentang kasih nomor waktu lah. Boleh kan sekarang tuh nama besar negatif talen. Ekor beauty kan nama tahu. Tapi itu, kalau sampai sekarang nama itu. Taruh masuk aku kau pendatang kesannya mos gitu. Nasi itu nggak pernah tahu itu. Orang memang tahu. Orang itu itu. Buli mental, orang tahu ya, tak sedia pun hayal semua. Karena terus penting terus sama terus bebas. Iyo kesana, nih teman-teman kalau itu sana seperti kalau ini kalau main ada kasih, saulu pelatihan ini harus sedikit. Haleluya. Terus bebas, tapi apa ini kok? Mas bilang mana? Agar kamu datang kasih yang Maisar Mono menerus apa kita ini? Amsa tadi mana kita terus ini mas kita terus. Kita itu boleh. Nah apa kerong deh? Mana kita? Tos sama Allah. Haleluya. Jangan itu kita harus sama Allah lagi. Anak orang yang begitu kita. Praise the Lord. Haleluya. Ya bukan urut kasih saya. Kendo na nagulay buke. Kero sa seli so para so kero sa alam tanda dulu sing. Kero sa dila, kero sa control ni na de work do zero ya abu to. Yo mo ri na mo boleh to. We have to exercise the authority, the power. Siguro berkata. Para tayo to na sana to boleh leta na boleh mo. Hallelujah. Praise the Lord. The spirit of fear. And we don't know why we were so negative, so claro, ni de todo caso, el tipo no lo puede close. Sí, claro, no puede close. No lo puede close in the presence. Lo puede close, but lo puede so. And don't matter how. Tadi, do you remember what tadi said? You said, praise the Lord. Say you said, Praise the Lord. The spirit of fear. Indona, rene indona kana. Indona turun real. Makana no bola rene. Baik, kau sakit siapa sana bis. Berdoa. Nah orang apa yang butuh kita rene kita. Bila apa lagi mana satu tahu. Israel
Hallelujah. Take a time, the spirit of fear, negative confession. And they said to Moses, it is because there were no graves in Egypt. Kila spirit of fear said about to Salah and I come to you like Egypt. Now I was like to know in Israel. Allah was saying, I want to say to them, I was just like cooking you into the beginning of the way for now I can't go. But I never run here now. The spirit of fear. And takes up to my body will remind me. Some sort of Lemma, some sort of where the one say, what spirit of fear, seven. Ceremony, seven water clothes. A setting exercise stand authority. Because living water clothes with fear. Lembra que não dá nada, eu sabe, um vídeo. Lembra que não dá nada, eu sabe, um vídeo. Só por uma hora, nada vai mudar tudo. Não vai ter nada para aquilo. É a spirit of fear, mano, caramba. Por entrar no mundo, eu quero que ele coloque para nada. Me cago no mundo, rico. Me cago no mundo, digo nada. Me cago no mundo, digo yali. Me cago no mundo, digo blessing. Me cago no mundo, digo Hallelujah. Kini lang wala ko na sa paro
kurang kalau dekat tali singa ita. Lalu sampai tu orang bawa Moses. But Moses said to the people, "Do not fear." Arena. Orang dasar kau berilah the spirit of fear. Kamu ni. Stand by and see the salvation of the Lord, which we will accomplish for you today. For the Egyptian whom you have seen today, you will never see them again forever. Brother, kama Musa sana, you will never see them forever. Hallelujah. Kila nimesema mimi wala ni Mungu ko. Nyona, kama ni kwa Musa ni ko. Okay, praise the Lord. Mai,
Receive that in the name of Jesus. Hallelujah. Otiae, Darula, Saloma e Pila Catelele. Saloma e Kinesu, Saloma e Kinesu, Mole, Saloma e Kinesu, Sasieta na Kayandra, Nesu e Baba, Solicita Kana. Hallelujah. The blessing of God come upon us and overtake us. Bless the city, bless the country. We will be blessed everywhere we go. Hallelujah. In the moment of God, the kingdom of the Lord is seven. Come on, come on, and the Lord is going to be don't make the good again. Yes, our God is a miracle working God. Our God is a powerful God. Our God, He is a mighty God. Hallelujah. Abang tu tatali lagi. Lawan Australia, kau kau tengok apa? Oh, justru kami Australia. Siapa nak Australia? Lupa ni, beli orang sana lebih baik. Nah, yang sesat. Tambah lagi bini sesat. Kau saya ni beli. Alibang tu apa? Ini lupa. Australia sana lagi lupa terus. So, kau kasih muka rawan. Kenapa? Tanah ini loya. Lalu tu nama bos. Sudah bukan tahu mana dong. Ini nak kena lipstick tu kena. Australia itu mana? Boleh tahu kan? Kalau kita tahu, sama ni kau tu tumai. Hallelujah. Ya, saya ni kalau lupa lagi. Nama tu sesat. We have to use, we have to exercise. Yes. Yeah, exercise. Speak for. Yes. Hallelujah. Can you move away? Hallelujah. Can you move away? Hallelujah. Can you move away? Hallelujah. Okay, what are you doing? What are you doing? Oh, some go on. Some of the things you see that I'm going to confess in Salon. But now, in the realm of Oh, praise the Lord.
Betul. And the sound wondering. Emang tak. Lewati. Sampai tu nak Joshua belum ini. Sampai tu apa? Kan bahasa rei kan coba. Enak banget kan nak kira berdoa. Hallelujah. Kamu ni rei. Ni dah sampai nak rei. Wasu juga sama. Ini dah orang tu tu nak kira rei. Yang nak kira rei. Hallelujah. Kan bahasa rei kan coba. Enak banget orang di bawah. Beka. Berapa kalau kita tahu kita nak berbuat kapital di sini. Kila orang berkongkong ni, negatif konfesi tak perlu lihatnya. Oh ini Israel, Israel itu lagi tarik itu orang gobulu. Orang gobulu mereka orang rotus, sesuatu daerah tani. Orang gobulu yang sampai mereka di tempat di Moses, kero. Tapi kita nak gobulu ni, negatif konfesi saya impact kami tu. Nakakasih siya ako ito sa mga siya mawasan. Kakasih sa kayo ito. Tukunin, kung gawin sa mga awir na Israel. Iyan ba, bibina ako yung mga Chloe, Ruwa, Joshua, Caleb. Ano daw, hindi ko mga na Chloe. Ano daw, bago ito sa doon, hindi mga na Chloe. Ano daw, mabalik ko mga na Chloe. Ano daw, sa rin ko kaya, na Chloe ang ipanulim. Sa mga rumay, ginagawa mo na Israel. Sana Israel, may kalam, sana mana. Na may kami mga grupo na kinagawa mo isipita. Na sarili mo yung Israeli. And now, ilaw may. Era sarili mo in the sense of wonders. Hallelujah. Era sarili mo na company flow. Era sarili mo na kinagawa. Iyan, lumang lawa ko. Kaya na bina ka, iyan ang mula. Sa livan, kinagawa mo tutusan. Rana impact tatali. Buwan na. Sama-sama Israel, negatif confess ang liyaw rin ito. Yun yung sa kailangan. Yun yung sa kailangan kamal-kamal nona. Ito talaga nga ibe, kakasip yung kinabi ko. Isa ibe, doon siya talaga ng bulan dua. Sa kailangan kamal-kamal. Praise the Lord. Hallelujah. Masa sa mga kamal ko. Alam ko talaga sa kailangan. Oh yes. Sabi ko kasama po. Sabi tu yang berhijrah, satu tu mereka orang paling benci, mereka orang benci. Satu tu mereka orang bilang mau hijrah. Allah SWT dengan bilang Allah tiko, Allah dengan bilang tadi kalau Allah tiko, orang dia bukan hal yang banggo, mesti ada tiko, mesti ada orang dengan orang dunia yang semua tu. Sampai itu dia tu nalu, sampai banggo tu is, namai Allah. Rawat itu bukan setahun itu bakal nanti dunia itu bukan itu namanya. Sudah kami sedih. Mengkarungnya spirit of fear. Mengkarungnya itu confess. Dorong kita bebeko, setuju bebeko. Ya, kalau itu bebeko lagi, baru kami berkeluar. Kalau itu kita, nyokoi mau coba saya kalau itu. Kalau itu kita, berfikir kita berkeluar. Kenapa kita tidak boleh mati? Praise the Lord. Kami ni boleh kena kami. Katuran kita boleh. Kita boleh kurang. Pembantu itu menerangkan untuk sangat mulia. Sangat kelar kau. Ikut sangat kelar. Oh, ini tu isinya. Tak kau boleh berikan untuk dia. Untuk orang sakit atau orang Arabi kalau berkenan untuk itu. Sangat boleh tidak berikan untuk. Hallelujah. Praise the Lord. Nangolo sa roho pamiliki. Robina Joshua kekimeti. Eno vato, tam sakya. Oh sakya rere. Hallelujah. Hallelujah. Eno bukuno na Joshua kekimeti. And then the soul in the nation of Nico. Brother Lama, no one to slow. They have faith in their God. They have faith in Jesus. Among Israelites, they know their God. We serve a miracle working God. They put down heaven
Hallelujah. Amen. Can we give that to the Lord? I guess the Lord has taught us. That the Lord is carrying us. Hallelujah. There is a solution to all our problems. Amen. The Egyptian army can't be defeated. You will disappear from this earth. Your enemy, they will disappear from this earth. They cannot stand against you. You are a child of God. You are a child of the King. You are created
Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Don't think I'm going to tell you, son. Don't think I'm going to take him down. Don't think I'm going to tell you. Don't think I'm going to tell you. Yes, Lord. Don't think I'm going to tell you. Son, don't think I'm going to take him down. Stop kind of thing.
La casa lavoro tornando non lo so.